Unión Radio, Nashquots Choacue. Solok Salisantilhu. Saich olejich aguat kwasquitsin ninkela kulbal sa hunchik reheb la kanjela in solok sa lisantilhu. Lish holomile qatsol bal chiru likutana in nashche. Ni mahkwal Dios. Sa chishjunil lisantilhu na taulimank na balsut. Chanru lish ni malish kwankila liqaqwa Dios. Na balebli esilali na taulimankaran. Parkwili qaqwa Dios kishkut bese lish ni malish kwankilal. Hoeb lish ni qalebru sach bach oleh likishbanu. Abanan nakulmank na balchik lika akreru li inkarach narach liqaqwa Dios naqta kulmank. Salihu Apocalipsis capítulo 11 versículo 17 nashye. Naqabanyoshia kwet qaqwa atni mahkwal Dios li akwankat chak ut li kwankata naqkwan. Shba naqkwank chik sa lagu la animal la kwankil ut shatiki aqua behink. Hain ut nabalepchik li versículo salisantilhu neke atinak chirish khun li ni mahkwal Dios. Nabal reheb li versículo haan neke atinak chirish chanrunak li qaqwa Dios tohyo chish chapbalepchish khunilep li ruchichoch rikinish ni malish kwankilal. Shnawbal nak li qaqwa haan khun li ni mahkwal Dios li kyalmoko kahkwi na kanata rikin atin. Nabal sutuban kishkut besilish ni mal lish kwankila li qaqwa. Kiroksiah kuichak li kwankilala in resh kol baleb lishtenamit. Manak resh banunkileb sach bach oleh sashben li ruchichoch. Abanan ustahaan khun li Dios li ni mahkwal mokonarach tanashche nak narush banunkil yalak ka. Li santilhu nashkutchiku nakkwan li inka narush banunkil li qaqwa Dios. Champutroan maika bihaan khun ni mahkwal Dios lima ka khunak li chaak chiru lima ka khunak li karu inka tan taruq chishpanunkil qaqeq retali nashcheqe salihu segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 13 nashchenak li qaqwa Dios inka naru shqet palri ut arina qaqe retal nakli qaqwa Dios ha khun li Dios ni mishkwankil abanan mokonaru tahqwi shpanunkil li arkwan li inka na kanabak shpan li shol manak shpan li shnalep kama li shqet palrib shkhunes qaqeqreta li kikulman kahkwi aran sa li Getsemani naqkiti khok li qaqwa Jesus aran usta kama nashche salihu Mateo 19:26 naqmaka khunak karuch chiru li qaqwa Dios abanan salihu Mateo 26:39 naqataw li qaqwa Jesus chitihok naqak Tana chokchak chiklishonal renakta taksiq chiruli cruz liqaqwa Jesus kishye atinchukwa kuitruk chinumek liseka insa imben aban moko khotali nakwahlain khoaqban linakakwahlaat relik chiyal lichukwa beh Dios kwansh kwankilal rerakh shkolbal liqaqwa Jesus renaqin araq tishkuli railal chiruli cruz Abanan mokonaruta chishkolbal chiruli railalaan. Shpanak yo chishkolbal lishchu amlahmak. Hokanak sashkabichale lik angelain mokokiruta chishpanunkil. Kuirak tishkoli qaqwa Jesus chiruli kam tishkana brach kolbal lahmak. Abanan sashkabichale linalep mokokiruta chishpanunkil qaqwa Dios. Ut mokoyalink atarach kirach. Arin kishkut lish nimalish rahom chirish lipoyenam li tenebam ilikam sashben chihunelik li santilhu nashkutaj kuichiqu naqliqaqwa Dios narajaj kui akolbal narajin kolbal naraj kolbal chishunilep lipoyenam abanan lishnimal rupa tzomhan machishunilep te koleq relik chiyal naqinqa hokanak tohkwan la hona la atanaqkwan sikliqaqwa Dios utkejo las kololagwe Batioshagwe naqshinaguch beni chiruli junkamoka insa liqaqangel solok salisantilhu ninkela waqbal re naqtinaguch beni sa junchik liqaqangel